Assalamu alaikum ko min Maymuna Bari ena balle mi video angon na partager de modde ko mi waduno video de na balle fi dabbutugol nena alhamdulillah rabbil alamin mi tibe mi yetti kadi alla moƴƴano bay ko neddo partager ma video si tay alla mu yali mi yetti kadi alseni parce que buy anda ko mbo yaltini video ko alseni yaltini video bay alseni yaltini video nyagara tv kadi sumo welno mo ine wandala ngo partage na ngo santage la kono kan kadi o partage video bay tumbe ne muyde alla goddo ittata jaajirawan kadi yi video bay o nani histoire on sumo non on daari moƴƴa on daari photo biro ngon tay men nandi o noddi nene an kan kadi mi weltanike mo moƴƴa non mi weltanike kadi julbe alla partage be video mi weltanike onon fop toreniki alla kadi kala wondo e o situation ko mi wonno ya alla sanzam parce que wonugol angal nene no muusi kala yudo kadi wondudo e nene mu ya teddi nene mu respecta nene mu anda wa nene ala rike onon gorebe an onon jaajiraabe an respecte mawbe mombe teddino mawbe mombe danko do nene mon hayso on ala ko wada nombe kono teddinebe na jawdi woni fi goddum hande mi yey wobbe na nene mabbe wowla goto be wowla didi be wikko nene mabbe be hada be wowla ko be faala torenike kadi alla be andanta nene mu fatike law yalla fewndu be yaafobe nada be aljanna mi weltanike ma Ñagara TV mi weltike moƴƴa non hande mi ala ko mi yoba ma parce que wadandalan ko do ko buyangi alseni wadandalan ko do ko bus ko mi yobu ma wo ko mi yobu ma mi wata ma yobude ha mi yoba ma ko weltindalan ko bernde hande an e alseni mi weltanike o moƴƴa non mi weltanike julbe alla partage be video an mi weltanike jaajirawan kadi hollude nenan video mi weltanike kadi baabe ngal newbe lamben kadi ha mi fotini bay ko be moƴƴi ko baabe ngal be boni ko baabe ngal mi weltanike kambe ko mi weltanike kadi famille baabe ngal gon foppu yayra ban tambiti bela mi foppu mi weltanike awayno do nene onon pano ben nene ngino do nene ko nene anni. Assalamu alaikum ko dum ko wi ko mi weltanike on jamaajul be weltanike on gon fo ko Maymuna Bari ko bidda ngonni weltanike on be yette bari sa yi mi do yette fotano mi de bobo men be den jokkondirde famille on jarama. La famille objectif video ko andingol taw jama Maymuna hidi enene makko jara Maymuna o hidi enene makko jara alhamdulillahi rabbil alamin. Donc ila weltani kala partage do like commenti c'est grâce à vous Allah wadi sabu e mon partage yimon di menengo mi publie kono onon si on laikano on partageano wallahi jama o wawatano humpitade dum kono ba tun on partage on like video woni viral en moins d'une semaine vidéo a plus de 1 million de vues. C'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos likes. C'est pourquoi si vous avez des vidéos, voilà mon like, on te yobata fous. Ça dit like, vidéo burta injandu de yaja, kono si on dare wada like, hare c'est vraiment méchant. Donc hare junku weltani ke ngen fop. Hare Maymuna, min hila weltani ma hila welti, komi yiduma ko ngen nene ma. Franchement, min dum do yona nilam. Et mi burti kadi famude que hida woni reconnaissante. No fankude hida enene ma joka hajuma kono ba hidi enene ma wadi video weltanike fam wada waliti dum be fop weltanike men adani la video haray franchement wene donc buy kadi adani la video ji adani la photo ji himbe majjube donc haray wacce hakke wontun ko tan on faadi seeda pour le moment mais woti no hebide wotan wada video ji mon non kadi inshallah ndaren si Allah walla en parce que Allah walli kundo jun ko hiti biddo makko nani kan nene makko Mariama Sidi kadi ko Allah wadi kanka do hidi e famille makko donc woni ko Allah donc en torto Allah ensemble Allah won wallay parce que objectif on ko ballal wona fi goddum en fait menen ko melandi ko yonti won tout reconnaissant c'est fini ça woni reconnaissant las weltinay tagado wa donc en fait
Donc haray à bon entendeur, salut la famille, haray partagez vos vidéos massivement. Je vous remercie.